na eye 2020 na near wo school Winneba University of Education mene menua Bismarck se be na abrabo no mu adin but in driving work so nti ya be hozere kakra na asan ko school na esua de nti ya dan ho ba ko bi o nsoayim ta kwa nsoayim ana o introduce my say o ne bra bi wo o de car ma work and pay that's okay sadia ya ba ma yeshia no na ntutuye wo no atena sene hu ne beye apaso yeshia na yeshia no o ma yeti asese ye be make deposit of 8,000 each ansa o de car na breye that's okay nti na me ni sasika no ana menua Bismarck so ni sasika no nti woman bi ene na wo na ko su kiren so anamo ye pese yotu ni nti woman ye friend say woman ye friend no anti abena ona ko su kiren so ye pese ye ji ka work and pay ne bi na depositor ye be make answer na mo de kana maye no ye ni te say na on boy nti ye kan so woman na opportunity na okwaje loan 8,000 edema menua Bismarck nanya ekoba ne se loan no o ma eti asese interest that so 2,000 nti ye betua no for 1 year nesu ye jitum se ye beye nti efu won ne ne Felix ene no odi enu me ko hu Felix no ye fa na fante no won so ayim ye ko hia na ye disika no e ma no me kura me den receipt ye ne ene ye disika no ye den e ma Felix receipt in the crown mpacha ayi adin fie say 2020 about 3 years about 3 years mpacha ayi September ana enya 3 years okay okay enti me pacho Felix share da o de kan bebreye enti na ye hwe kwan so se kan beba time no suye na kan enye den embaye ye friend osu o akra wanya problem enti osre ya ye hwe nanim enti ona ye nya ne tebi se o de kas na ba ma o de kan na mani pa foforo kas na makotua ho ka no etua me ka no aba ma o de kas eno de amani pa foforo e watakwa enti ye se we den sadia ye be kwa kwaje sika eno osu osre ya kas na bi banti yantwen nya abotrema no na ma na ti aseso e loan na obi agye ama yenti o se nya kan na manim ya na de adwuma se na be ya betuma den atua kan na da wono o share time no so ye ka number na afide ne ekone de na edin enti menu nua ne ya adwon se sadia se yensan kaka ne dia eni ombo modin so discount ba mai ne mfa nkoma ni wura no na bebi ono so ko discount on fa sika no ko na asom dwen ye den embra Felix share se that say yesabaka sika no eduru ho anye dwuma nti na afide bebi ote no ye ko bia enkonkoto no nti ye bone time na ko ho anajo be ye 12 to 1 ya nkonkoto no ana menua Bismarck e post on to Facebook say we declare wanted on Facebook nti who say declare wanted on Facebook no ana ofre na o kire so osre ya afire one ne boga ne ya problem nti obama yesia amparapa so ma yesia watakwa but ye kwani na ya adwanya ne say ye bama police fire ache no nti koshia na oka ne nsem ni na o ma ne bra panyin e be gina mu say o ne nua ne ya problem ti osre ya ono angasa bra panyin no be gina mu na wahwe say ye January ne nua panyin ya friend say Mr. Isaac no so ya adwuma we mpacho no oye o repair plant ne generators ne ade e watakwa ho pachain na je so onu ejinem se ede ya ne nua no betua sika no pachain okay pepepe nti onu no girem na yenya ayem se once ne bra panya be girem ndie yesebe kama amene sika diaren ade akoma no girem no mo ya undertaking bi to so krata bi to so kire se obi so adi adanse na sika no obebra na tua girem no obegyinam no ofre ne bra no wo phone so na one ye kasae sa na dwono nti yeso yeti asese okay se sadia ya beti ase nti omo share time na almost December this time ya nti January no share se this can be den eba maye nti January baye ye sanke sika no dina free friend bra na wa share time no so a
yen sanke ska no do dia ginemu no pachai tosto sa ya fra Felix on put there last time ka chem say baby am me pedi am fanko na me pen me ye no blacklist menu abismark ntina ya fra no kwa na ewuma unya no ewuma ofra na de na ko ompeke ko nti Felix pedi am almost 1 year ni me ne no kwa nkasa ewo fun suda lebra na tembia my story sa ne unse no emboa uma no so gi sika no yan so ye school no yenya skebia ka say de koma uma no so loan no so ko gi no o mo so pressure so mo ye gi sika no ene say no loan no awemo pa just ma me no so twemo abo so ma no twen and net 3 days ye ba ha kra no say or the police for ba so mo ba chi and obi tie na so I say no yan so SOMPA for the ye timu ache yes no dey asen ba dam na why dey mo ka bia mai eno ntina net list ye dey ye ba ha tie ba ya mo ma yan hwe receipt ya otwade ma wo no I have some wo asisi ekoso wo man mu enti abrante amponsa no ene de receipt ne ma mo Felix aponsa on the receipt on my account number this can continue no no receipt ni bachai ahantama rural bank bachai nti ho na mo this can koto ye bachai e de ma Felix no yes okay na se si abrante Felix no wo fan bacho bebi oti watakwa na ye nim fi otim no watu afiri ho up to now ye nim bebi ono no e wo sisi ya me no ka say watu afiri fie na mo nim onim bachai sisi a mo friend number na nko sisi ano eye enne ya no frame me eno a producer friend no enne na na pa frame me a o pa me cheso ne bra pan afreneti osre ya say January or discount by NS no sisi assembly ni ensembiem eti sisi a no ni nua no so odi agiremu no so wai ni nua no ono so wo ho ba no so menim ono no wo asankrogwa o side no so ye adwuma anti maame no sisi onyamo obechemo maame ni ya obeche pa mo wi school so munya adwuma bi anye ye adwuma ye omanfo enko Facebook no otrofo se me dance nini receipt ya abrante Felix amponsa wo de ekofa sa bangie hantama uru bangi no we die utumu se sika no we ni ya hwan receipt ni we ni ya meme de na Bismarck so de we Bismarck de o shen time say yembe hia no akra na ya ba deposit no ono ba ji Bismarck deposit na so ka de no kan yes no onya abute nanka case ne ba nanka waje Bismarck sika de no anadwuna ma Bismarck send this ka no e wo phone so ma no anadwuna ma Bismarck send this ka no e wo mobile money de ma no send be o say o tutu ka binti send be anapa ye ba ye sabaka case ne de aba Felix amponsa no muni adwuma wo ye mpacho ye no adwuma ye pa di adwuma no ye MGI microfinance watakwa watakwa bacha no ye loan officer wada so ye adwuma ho sisi ano wa fita kwa nti menim adwuma o ye sisi ai menim se oda so ye adwuma o sa ba microfinance na se o ye adwuma o different bank de mean to me chere sisi a sem wasua ngoma bacha na mo check in the background wa sa no wote ana se bibi na esan bi na esan no me pacho ye check in the background a ye huni se o ye nipa bone ye check in the background ye huni so ye nipa bone but akwai odi ye fa so no ye nya adwofofo bi se o pese of fraud ana so blackmail ye ana so pese obi ye kwase a ye so afuna ye sha brabo na se na odi ye fa sa ha we mu a na ese o ma ye ho akere ye isi abanso ye mu a ye be de ye no bi obi twesa ska na ma ye nti background investigation say ye ne de na yenya bad information be about him but near odi ye no adada na dos yes etu ka onu nua Bismarck sika ne bomu a obema mo sai mpacho 16,000 ti say interest ko kan sa 2,000 ko kan dia be 20,000 200 million pacha tetisika 200 million pacha okay nti isiano say 3 years atlantis as kan say de adwuma
ana se maame ne di adwuma nka obenya interest on nti ewia ono so cross ya no ka ho asem go so no no de sika e maame a na nka sa 3 years no fa nche me kwa obeje ho interest nti ewia ya na be ka interest ho asem okay anuti abrante no o se yempusu ahoma no woni e betwetwe nkomo okay producer ne abrante Felix Amponsa atwetwe nkomo ya chiribi gumpawa so yen konkotie bi akwa mfasi ni mo mekoye adwuma wo side no nti abaata na mo diga ana how ni ye dey buy nti how ni buy no how be na buy ti studio sikasam tabanze na sikasam how ni buy me obi na defraud me dame me di sana me ko mi business ni bi si ye dey so for nti na huni tani di nti tu wana mi jare tura me bro ni se na ba nti mi pare cho so mi ye dey amame nti na o mo ka ya so si se akere so busati ye wie skanache batafi ye o mo sa ba dey abetanto mu nya bote ye dey amame kan na ne do ye say fa me ne ya ne 8,000 this month we need 8,000 tu kan bo mo na ye say 15,000 okay but I ben no this kan gina so de ma o mo tani se non pa so mo tani tani bi kaka pa mi dio aha non pa so mo tani bi nti me so me pa fa ba na ma ton ba na mi ye no na obi be hu mi se o ono a ti mi fa tani bi ti be bi se ye de ba nti misika mi won mi fa ma no ko fa ta si bi ye de embra mi me so ma yes smart ana ni pa ne di twa mi di ya o di ti me hu ni di pa ni ti up to date me ni dole na mko na ma ko na ti afan nti e ba ne sam ka me bra se how abani nti me se na on so no ne ko fon ye den en sasa mami ni sha chade but ko mun sho mani ma ko ti dize me ye wie ye aye den ya dize me ye ni me sa tu mami en ka to be bo ne ho na ne ho me ja mami bra fani no dia seto mo asma me ne bra tai no nti no wana pame no mo fra no ka se no maye nti mo de ono maye den mami Pata mi si ye MPSA ni ache aye busin nyan nti mi ntamu ni yakoi dama se enya manabro mi sadan side it mbam ka se ya ransom we kwanya omo fa so omnye scanner omo de be deposit e wo ka mi ho hwe pam fa so nya omo sika de mi ho hwe ko se wani dim omo kwaji sika no e wo loan okay on say omo ye fresh graduate national service ko omo nyanye yes sir omo ko pay sika no with interest okay. You are just imagine 16,000 for the past 3 years with interest say baby ohene na cha wori na ma ji sa fun so nyina to mo me in fact ma ji ma nye to musika sam ma ji nyina to se o mo hwe me bra nka so mo hwe me ko ti dize ma ya wo me na wie ye se dize ma na wie na ma je na ma ya na nya kwa mpase mo ye na o ma ye na so wati ma se nti me wo ta ha oni nyina ho se ya mi gu sa me to ma na mo e wo ho no ma me ba be ta de nyina to ho no busini na wie ye me via me no ka se de sia ho me no ka se de network ye so ko ni ka sa bi se sia na I said there 1 hour time as a matter of fact nti me ya let to say me ya aware how situation no ho nti pa to sama me 1 hour time na me fen free e kana na me won na me ko pro na me ko charge phone ni kakra na me san so fra oba okay ose ba bi o network ni ho na akire so ose phone no ya adumenim electricity no network no do be a omo twa kan bi ya asemo na mame kan kire Felix Amponsa se mrantie yanka se omo tiwe eduru ba bi a mekro omo hwe mehwe omo nim na mewra ho efiri anu omo ba ye nyina omo nim enhye nkuran sa adentia aposifo ta omo do fa akomo kobo obusian ma media postifo pam omo na mame kan se ba akon kire ho eduru ba bi na se wo fa wo wi aburo no obema obia yenhwe ne ntutuyem se de wo si dwirigu nanum no na obema bia wo di behunu sa brantie we wo hwe mfidudu asika na dia wo ye na adwene se wontua
na kwase abu no peso obebu nkodai na me ma fele samponsa nya ne honte ase wota kwase o trifa ne hunni debi mo wonya sa mo ne asempeli panya sa wonwuna busuafo nwune yira ni mu ase fa akon ye adwuma wonwu mu ani mu ase mesere no wo fa koda ne sika mfa mere wo mo nane kine ya efrise sa koda we wo mo ba bia yi wo mo hene no enkoye etisi wo mo nsanam ho ani wo mo nim se wo sika wo ho wo mo ni da so ano no no mo de akotua ka na kom ho ato wo mo wie suku pa wo mo nya adwuma nye na ka we de ko mo a self employed wo ma fo mo adwene se saban kura na ma madwuma nya ekoda si ko mo abo mo bra na ko mo twita se bi kakra be ko no mo tumi anya bibia di wo mo di sika na ma wo a wo di ye business foforo wo ye adwuma foforo na se ya na Nyankopon tua ni paka se ya wo di opese ho to na wo nwia ho kire no sa de se Bible na nka ne sa o na won ka hyen konkoduru so ye na adwene se sika no ontua on de wonfa ni behu de besi akire ya na mekeka ne se ya na amanfo bi wo amso foso ya no ani abredo just mani na abreu asisi ya na mo mebeduru ba bia edene no ebeduru bunumu no na afa wo frosters we na wo ba be pa achew hwe nkoda yi wo mo anim wo mobo wo mo ba ye nura na mekura mehura ho chesa pose for ta wo modro nye ni pa nyina ne pese yanchi wo muntumu enso de wo te ba bi wo ho adodo enti so obi odi mfale samponsa no so ya adwuma we ebi oye adwuma no isi so oye microfinance penyini oye adwuma microfinance ewo Cape Coast wo line Cape Coast ese teachers microfinance bi ono ye pen wo wa hwe ya sa de adwuma hye ne sa say ya o say ye na ya Awurade Nyankopon mo kama koma ntomo ye mo ate enuru kire no ne ya tenenka anye sa de besie no wono obafo stasi aba ba pacho